Isaku maro ele biluwa siko yobaka e fungi tande mande hege sabu si neddo no aldi hayso wattota ko sera pirijo nyamata ko kildi ngalungum mande mu feñe ka bandu si neddo kadi ko tunci makko di laabi wo ko hentini wo si basandal me makko kadi wonande jogiido fikra yaajudo ko andira bani adama anda badondira jum be wi basangal ngal uray basal ko hunde urayde ara ko duwadi e weltanto be musidbe meden yannada hore ma ene yaadu men ndu toni e mojja ustad en no do so yi ay hala kan sattaniran yewtugol yeso karamo ko hay karamo ko muni na hunde welde fi menen Cheikh Ibrahima Kendai wona ko yekko be janni men kon no fanti balko ko be janni be
accirgol bone on sabi Allah e waɗirgol ko moƴƴi kon sabi Allah ɗiɗo ko mandiji kulol Allah si yimɓe huuli Allah ko moƴƴere honɓe ɓe mari ko aduna maɓɓe o gara e regiɗi lakara maɓɓe o regiɗi Allah wi en ka qur'ana law anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal ardi ka law anna ahla alqura hara yimɓe cayi ɗen ɗum ɓay Allah wi qura ko ayyatu gariyati ko saare wonde o kala saare madama siga on kilma on wari kalima on wari ko jamɓu ɗo no wawi wonde kala saare siko mufrad noon en ɗaɓɓiteno saare ɗe ko ɗo ɓay ko jamɓu hada yani hadihi lkalima tufidu jami al qura kala saare o wi law anna ahla alqura sindo yimɓe cayi ɗen amanu ɓe hulino Allah amanu ɓe gonɗinino wattaqaw ɓe huuli Allah la fatahna alayhim Allah wi min udditayno e dow maɓɓe barakatin min as-samai barkiji iwraka asama wa min al ardi iwraka leydi Ibn Abbas hebrol umma o maaki wonde barakatin min as-samai ko ndiyam wonduɗan e nguure e cellal nafayɗan ɓiɓɓe leydi ni barakatin min al ardi on ko honɗum ko lamɓe moƴƴuɓe ɓiɓɓe waɗaɓe barki e karamokoɓe huloɓe Allah wallito yimɓeɓe fi kulol Allah ɗum ɗon heɓoto nguure moƴƴuɗe waɗay gurdam moƴƴam waɗay gadna ɗo awa kadi lakara yimɓe moƴƴirayde seede mum Allah tabaraka wa taala wi wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib kala hulɗo Allah Allah yaltinaymo e kala sabtende nde woni e muɗum e ɓittende o addanaymo arsike iwra ka o miijama ɗo gandi ɓe piyi misal e hatimul asam gando molanaɗo o yaltuno o yehi hajju hitande ko tawi buuɗi ko bajji ko hajjiroyto yiɗi o wayni ɓengu makko ɗo gandi debbo e bajji sa heeɓi bajji ɗo a wiɗa darnude julirde ma heeɓi bajji a wiɗa yaade hajju ko ɗo gandata imanu sonna ɓengu makko anda jisangi mo jangi o wi he onon on jeeyat ɓeɓe Allah wi ɓe hajjoye Allah wi lillahi ala nnasi hijjul bayti man istataa ɗum ɗo ko ɓuutuni wona istitaa ni ko dépense ni nataga andi al aniyatu fassiri l ayat sonnajo no fittude ayji ɗo o wi ɗum ɗo ko ɓuutun ɗum ɗo wona zadu wa rahila ƴirte waɗen dépense modi makko yiɗi mi yeeyi mi acciri on wasiye goto wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhrajan fa yarzuqu min haythu la yahtasib o nangi lawol yeeyi wonoyi balɗe seeɗa o haccirnoɓe ko teylan ni heege waɗi ka galle balɗe tati ɓuure sagginaaka ñande go ɓengu makko noddi jiwu mum gum wi ɓaya jooɗi ke hamɓe ma naɓɗi bajji ɗo heɓi ɗin o yaari e ɗum hajju amaya e heege ɗo heege ko bonani ko toso ko si arana jamma amaya mo jiwngu ngini ha nene muñoɗen tu ɓuri accu mi yaha mi waɗaɗa darɗe ɗiɗi mi andintina Allah emo fodi en goɗɗum jiwngu yeehi waɗi darɗe ɗiɗi wi allahumma qulta wa qawluka alhaqu wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah a wi'i ko wiwɗa kon ko gonga a wi kala hulɗo Allah kala hulɗo ma yeññana mo arsike yurata o miija awa Allah ɗo meɗen ɗo joom galle ɗe ngala ɗo dépense acciti heɓade wallahi jiwum ko gaynari du'ade ɓe nani hito paɗe ɓe nani hito konkande ka dambugal kon nene makko ni uddigal bafa ndara kongo o wuɗiti bafa ngal o tawi ko gardi corps président de la république on ɓe innamo entourage o wi entourage anta amama babina an gardi corps président on ka dambugal amen oya wi yaafo ko lanɗo on ɓe gari ha ɗo hitama o faɗɗama nan ɗum faɗɗama ka dambugal amen mi sikkumen tawaka e mum o wi ko nawnare wowi mo heɓude o hite hokkor men ɗo ndiyam o yara ko wowi so yari ndiyam o dikkay jiwnkun wi a yaafoto minen lamɓe ɓe ko toñoɓe ndara intérêt ji mum eno luttira e laamu kansa yimɓe ɓen tooña mi nanayno ɓen ganno maka wonde ñamete gueddo Allah ala e nder londe ma miran neɗɗo huɗo walla haɗa ɗo on yaafoto ha yeeso ɗo ndaro so heɓa ndiyam gardo ngindi mi jeyjirima fi Allah o faabo wonki o yakante ko jannguɗo addi aya Qur'an wa man qatala nafsan fa ka annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fa ka annama
ahyan nasa jami'an wallu men lanɗon hisa haray na waywa wurnuɗo yimɓeɓe fo jiwongini ay goka qur'anu ko yeey ko moƴƴini ndiyan ko gaddi lanɗon ɓannana ndiyan ɗan cintu ngara num kunka reedu makko o tawi o dikki o hetti aaɓe o yimɓe o jooɗi o winni min ayna hada ma honto ɗan ndiyan ɗiwi o wowi si mi hitama mi yaray loonde tew ndiyan si mi ƴiwta ɗo noon cintu gotum ɗan ndiyan ɗo ka yalti o ko suudu waɗa dubarke ɓe wi kaka galle ha timmul asam o wi addemo mi weltanomo nelaɗo maki mo waɗanima moƴƴere waɗanmo moƴƴere ɓe wi himo yeehi hajju o wi e ceerno seeno to hajju hara halfinari e ɓengure mum nde eɗen gandi si karamakojo yeehi ɓengure nde wadday walla ɓe ɓe makko ɓe wallitora lanɗo memi jiifaji ɗin fof e portfolio mo muddita kanŋe e kaalisi bugaka nde suudu o fewti gardi ɓen kadi o wi kala teddinɗola yo waɗu komi waɗi kon gardi fof kadi naaɗi ko jogui kombugi kade suudu buuɗi ko ɓe heeɓi kon ɓe tawi ɓe soodira e ɗum ñaamete duuɓi sappo e jeeɗɗi ara ɓe yaltari ɗaɓɓugol ñaamete o nunugol tout soode on tuman jiwogin ni nene ko ɗum Allah wi sen hulimo ha o yaltinayi e sabte nden o addanayi harsike yura kay miija aray ɗum ɗo fof no e nder muɗum si yimɓe wuli Allah ɓayno futuro woɗɗa ɓe kalimati choukre imma sengo oustage ɓe weltano jama on ma sengo modérateur on haray mi derke ɗo wa sallillahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي إن شاء الله ونترك الشيخ عبد الله عبد الله من بيعدو nde yewtere maɓɓe ɓurde kendere ñande wonɗe welden hannde kamɓe ɓurti welde en e yewtere maɓɓe nden ayi noon goɗɗo kadi koye makir men si on ti woli ko annduɗa tawa kadi ko neɗɗo mo annduɗa hara tawa nemo no ɓurti moƴƴude inchallah haray yewtere nden ko kendere e weltanɓe ko ɗum ɗo Allah waɗaɓe ko mandal maɓɓe moƴƴe minen noon wona fi yimɓe yeeso ɗo minen meɗen anndi ɓe ayi goɗɗo so anndimo hara yo anndimo kabare akame on non fewɓe ari ko mene maɓɓe hikkonde kamɓe on no koto amen ɓe noddayno men o accake yewto nden gasar waɗe leyɗe ñamete kon waɗe joyi komin tato nayo ɓe ɓannaynoɓe waɗa dawa wallahi gasara taw tato nayo tawa so ɓe naata e jami mi waɗa tono men mawɓe 93 gatana gattuɗo min mawɓe mi wona ha min jeego mi annda e kamɓe so marituɓe mi wona ha min waɗa sappo min jooɗo mi waɗa cercle o dawa tumba min wa internet o continue gerɓe makko min waajoɗon ɓe waajoɗon ɓe waajoɗon ko noon min gerdi ha ɓe naadi min ka nder jami joni ɓeyni kono min wontaka miraɓe mi wona e sera mi wona sera ɓe waajo min fof min wura ɗon mi yaha min jangguide min arta ko noon Allah muuri ha ɓe woniri bidore ni ara yetta Allah subahana taala sifa ɗum ɗo ko nema jano e ɓe maaki en habbino woɓɓe ko noon woniri en habbino woɓɓe kono wiyattake bati suuɗi kono wonde no wiye bati day ko waɗi kala mo koyen seena kono kamɓe kadi wotti wotere kendere kawɗe ka maɓɓe sina ɗum kamɓe kadi ɗum lanteɓe nokku goo inchallah majji ɗum hara inchallah wotanki ɓe moƴƴa yo wattude e wotere nden e jungo kala mo kono noon ɗo ɓe waɗana en duwa jama on anda ko ɗo wonɗen e humtade en huntodi ɗo si juulen futuro baɗa ɗum ɗo inchallah e wawen noon e waynitade so ɗum hara jarni jama on en sanniɓe e watanki inchallah hara yo donna oustaz Ahmadou Ba ɗo ma ɗum ɓen cakka maɓɓe ɗon waɗna ɓe ɓeɗo nduga konduɗi inchallah so anen rottingo futuro après dara wuto men assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin ala eɗen nani maako karamo ko minen gon ɗo maakoji selluɗi haray ɗiɗo wona fayɓe ɓen to yewta wona sukaɓe ɓen to yewta haray ɗiɗo ko kala nanɗo ko maakoji kendeji maakoji suɓaɗi suuta haray joguitoɗen ɗiɗo maakoji manitoɗen ɗiɗo gollitiɗen ɗiɗo kadi nafoore no e majji moƴƴi haray noon iɗen yewtinde ɗo kala mo koɓe men ɓe du'ano en ɗo ala ko ɓeyditen hay pus e nder اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم انا قاضي كدون وعلى الوطن في اندنتين والجماعه
andina jama kadi wana Ustaz Abdallah do menen ko sagata kadi ko men andi ko ɓooyi gilan jama o woni sagata cikka hari on tuma hay o resi ɓe wondi wani dara ko heewi sagata on ko sagata eltiraɗo diina l'islam ko sagata faamuɗo diina ko wakkiliɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan ɓe jellal ngal en torki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah wonatoon ɓeydu teddungal ngal en torki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah hokku en yela retta o ɗande hulama ala ko hekkiti ɗo en waɗa du'a o ƴettano Allah subhanahu wa ta'ala nde wonno tawi woni enen e makko baaɓe sehliɓe ɗo fum ɗum wawa sewnade tawɓe ɗen e Oustaz Abdallah kañum e Oustaz Adama e tawno koɓɓe meɗen tawtuɓe e ɗeɗo aray e wettanike hooreɓe fi waɗugo o organisation finɓe sukaɓe meɗen ɓeyditora ka gandal ɓeyditora ka needi haray en ɓeydi wattugol sukaɓe ɓen e juuɗe maɓɓe ɓe wakkilo kadi ɓe neɗira sukaɓe ɓen l'islam ala wona janngugol Qur'ana on tun ɓe tawa haa ɓe faamay kadi fiqe on tawa ɓe waaway wattudade ka ɗum hara kono haani wattudoɓe noon wattudoɓe ay so tawi o maako ɗo waawde waɗede ɗum ɗum ɗon mari ɗum ɓeydi ɗon aɗa wettani kala wettani ko yaɗo sallallahu